نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين۔ یہ محفل پاک ذکر اہل بیت، ذکر آل رسول دی محبت دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ جامعہ مسجد محمدی لد شاہ علاقے دے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم دے اندر اعلان فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب علیہ السلام اپنے غلاماں نو میرے والوں یہ پیغام حکم سنا دیو کہ جڑا میں تنوں دین سکھایا، کلمہ پڑھایا، قرآن پاک پڑھایا، اندہ میں کوئی صلہ کوئی معاوضہ مانگنا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے غلاموں نو یہ کہو کہ ان ساری چیزاں دا معاوضہ اے وے کہ الا المودۃ فی القربى، تسی میری آل نال پیار کرنا۔ کوئی مال و دولت نہیں چاہیے، کوئی مال و متاع نہیں چاہیے، کوئی باغات نہیں چاہیے، کوئی جائیداد نہیں چاہیے، ساریاں دا صلہ اے وے کہ تسی میری آل نال پیار کرنا ہے۔ ہن یہ ویکھنا ہے کہ آل نال پیار کرن دا فائدہ کنا ہے۔ آل کندی رسول اللہ دی آل، امام الانبیاء دی آل، جنہاں نال اللہ تعالیٰ نے محبت کرن دا اعلان فرمایا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام دی آل نال پیار کرنا فارض من اللہ فی القرآن انزلہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر انہاں نال پیار کرنا فرض لکھ دیتا ہے۔ فرض یعنی کہ ضروری، اور احادیث دی روشنی دے اندر اے جڑے اہل بیت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل اولاد ہے، انہاں دا مقام کی ہے، انہاں دا فائدہ کی ہے، روحانی کی فائدہ ہے، جسمانی کی فائدہ ہے انہاں نال پیار کرن دا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شہیدا۔ فرمایا کہ جیڑا بندہ میری آل نال پیار کرے، اسے پیار دے اندر ان دی زندگی گزرے، انہوں جدو موت آئے گی اللہ پاک انہوں شہادت دا رتبہ عطا فرمائے گا۔ تو شہید دا بڑا مقام ہے، شہید دا بڑا رتبہ ہے شہید دا۔ پھر فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْفُورًا۔ فرمایا کہ جڑا میری آل نال پیار کرے، ایسے پیار دے اندر انہوں موت آ جائے تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان دے گناہاں نوں معاف فرما دے گا، وہ بندہ بخشیا ہوئے گا۔ آج کل ہر بندہ گناہاں دی بخشش دے بہانے تلاش کرتا ہے کہ کوئی ایسا میں نیکی دا عمل کر جاواں، صدقہ جاریہ کر جاواں، کوئی اچھا کام میں کر جاواں کہ جن نال میرے گناہ معاف ہو جان۔ اللہ دے محبوب نے سانو آسان عمل دسیا، فرمایا میری آل نال پیار کرو، اللہ تعالیٰ تہاڈے گناہاں نوں معاف فرما دے گا۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا وَمَن مَاتَ
अला हुब्बी आल मुहम्मदिन माता मोमिना। जेड़ा बंदा मेरी आल नाल प्यार करे, इसे प्यार के अंदर उनकी जिंदगी गुजरे। इमाम उल अंबिया ने फरमाया जदों दुनिया तो जाएगा ना, बेईमान होकर नहीं जाएगा, ईमान वाला होकर जाएगा। ईमान की दौलत अपने नाल लेके जाएगा। इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो जेड़ा बंदा चाहता है कि मैनू मरदे वक्त कलमा नसीब होवे ते मैं अपने ईमान की दौलत अपने नाल लैके जावां, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया वो बंदा मेरी आल नाल प्यार करे, अहले बैत नाल वो प्यार करे, ते मरदे वक्त ईमान वाला होके दुनिया तो जाएगा। और फिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया वमन माता अला हुब्बी आल मुहम्मदिन माता फबश्शिरहु बिल जन्नह। आपने फरमाया कि जेड़ा बंदा मेरी आल नाल प्यार करे, इसे प्यार जो मौत आवे, तो आपने फरमाया जेड़े न फरिश्ते जेड़ा उनकी जान कटन वास्ते आएगा, मुल्कुल मौत, फरमाया जान बाद कटेगा, पहले उन्होंने जन्नत की बशारत देगा। हालांकि उस फरिश्ते के अंदर नरमी नहीं, उनके अंदर सख्ती है, लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया जदों मेरे आल दे गुलाम की मौत रूह निकालेगा ना, फरमाया उन्होंने पहले जन्नत की बशारत देगा। फिर फरमाया जेड़े मुनकर नकीर ने, जे दो फरिश्ते कबर के अंदर आते हैं, हाँ जी, वो ये दो फरिश्ते ने ना, उन्हें को सवालो जवाब बाद करेंगे, उन्होंने पहले जन्नत की बशारत देंगे, उन्होंने पहले जन्नत की बशारत देंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया जरा मेरी आल नाल प्यार करे और ऐसे प्यार के अंदर उन्हें मौत आ जाए, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया जदों कबर के अंदर जाएगा, अल्लाह ताला उनके वास्ते जन्नत के दरवाजे खोल देगा, उनके वास्ते जन्नत के अंदर दरवाजे खोल देगा। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया जेड़ा मेरी आल नाल प्यार करे, मुहब्बत करे, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला नू बगैर हिसाब किताब दे जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। इवें अहले बैत नाल प्यार करन दा समरा, इवें अहले बैत नाल प्यार करन दा रिजल्ट, उनका सिला, उनका मुआवजा कि अल्लाह ताला हर मंजिल के अंदर गुलाम आने अहले बैत ते अपनियां रहमतां नज़ूल फरमा रहे हैं जी। तो इनका दूसरा पहलू आ गया, ये तो आ गया ना मुहब्बत का। इनका दूसरा पहलू की है वमन माता अला बुग़्ज़ी आल मुहम्मदिन माता काफिरा। रसूलुल्लाह ने फरमाया जरा मेरी आल नाल बुग़्ज़ रखे, अदावत रखे, दुश्मनी रखे, गुस्ताखी करे, फरमाया कि जदों मरेगा ना काफिर होके मरेगा। अल्फाज ने माता काफिरा, वो बंदा काफिर होके मरेगा। और फिर अगली हदीस नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया तुहाडे विचों जेड़ा बंदा चाहता है ना तवक्कल करना चाहता है, तवक्कल, और उनदे उत्ते कामयाब होना चाहता है, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया वो बंदा मेरी आल नू अपना दोस्त रखे, मेरी अहले बैत नू अपना दोस्त रखे। और फरमाया कि जेड़ा बंदा ये चाहता है ना कि मैं बगैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर जावा, आपने फरमाया वो मेरी अहले बैत नाल प्यार करे। और रसूलुल्लाह ने फरमाया जेड़ा बंदा चाहता है ना कि मैं जहन्नम के अंदर ना जावा, मैं जहन्नम के कोलों बच जावा, महफूज हो जावा, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया वो बंदा मेरी आल नाल प्यार करे। और फिर फरमाया कि जेड़ा बंदा चाहता है कि मैनू इल्म व हिकमत ये नसीब हो जाए, इल्म व हिकमत में मिल जाए, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया वो बंदा मेरी आल नाल प्यार करे।
ہاں جی، تو لہذا یہ اہل بیت نال پیار کرن دا، محبت کرن دا، انہاں دی غلامی دے اندر آن دا ویکھو کنا فائدے نے۔ کہ اللہ نے ایویں نہیں فرماتا الا المودۃ فی القربا کہ سونیا تسی بھی انہاں لوکاں نوں کہہ دیو کہ سارے تہاڈی آل نال پیار کرن۔ اور پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے خانہ کعبہ دا دروازہ پکڑیا، کعبے دا دروازہ پکڑ کے نا تے آپ نے فرمایا لوگوں مینوں پہچانو، جڑے مینوں جان دیو او جان دیو تے جڑے نہیں نہ جان دے او مینوں پہچان لو۔ اور ابو ذر فرماندے نے کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میں رسول اللہ کو سنیا، ابو ذر فرماندے نے کہ میں رسول اللہ کو سنیا آقا علیہ السلام نے کی فرمایا کہ جیڑے میرے اہل بیت نا مثل سفینۃ نوح، آپ نے فرمایا کہ میری اہل بیت نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح ہے، نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلاکا۔ فرماندے نے کہ رسول اللہ نے فرمایا جیڑا اس کشتی میں سوار ہو گیا نا وہ نجات پا گیا، وہ بخشش پا گیا، وہ نجات پا گیا۔ تے جن نے مخالفت کی تھی سوار نہ ہویا فرمایا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہ اہل بیت نال محبت کرن دی رسول اللہ نے مثال دیتی کہ جڑے نوح علیہ السلام دی کشتی دے اندر سوار ہو گئے سن وہ سارے دے سارے طوفان نوح کول بچ گئے سن، تے جنہاں نے مخالفت کی تھی وہ ہلاک ہو گئے، وہ ڈوب گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اہل بیت دی محبت دی مثال نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح دیتی۔ تے پھر دے عاشق بولیا، نوح علیہ السلام دی کشتی دی جدو روایت انہیں پڑھی نا، عاشق بولیا کی آندہ کہندہ جنوں پنج تن نال پیار نہیں، جنوں پنج تن نال پیار نہیں، اون دے کلمے دا اعتبار نہیں، جنوں پنج تن نال پیار نہیں، اون دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ جتا قرآن دی ہے سنی، فرمان مصطفیٰ سنے، اہل بیت دی کنی شان ہے۔ اجی اہل بیت دی محفل سے جا کے بیٹھے ہیں، محبت لے کے بیٹھے ہیں، یہ نہ ہوئے کہ فرشتے آئے نے وہ تھوڑی غیر حاضری لکھ دیں۔ اس واسطے اہل بیت دی محبت کا ذکر سارے بولو، جنوں پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جنوں پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جیڑا چاہوں یاراں دا یار نہیں، جیڑا چاہوں یاراں دا یار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں۔ اے اہل بیت نوح علیہ السلام دی کشتی دی مانند۔ پھر نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا اللہ نال پیار کرو، اللہ نال محبت کرو، اس واسطے کہ وہ تانوں اپنی نعمتاں عطا فرماندا ہے، اور رازق ہے، تانوں اپنی نعمتاں عطا فرماندا ہے، اللہ نال محبت کرو۔ پھر فرمایا کہ میرے نال پیار کرو، میرے نال محبت کرو، کیوں
کہ اللہ دا میں محبوب ہاں، میں اللہ دا محبوب ہاں اور میری اہل بیت میں پیار کرو، اس واسطے کہ انہاں نال میں پیار کرنا ہوں، اہل بیت نال میں پیار کرنا ہوں۔ اور اگلی حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ماشاءاللہ نکے ننے مننے بچے بیٹھے نے ہیں جی، تو لہذا انہاں دی تربیت واسطے، بچیاں دی تربیت واسطے رسول اللہ نے فرمایا اپنے بچیاں نو تین چیزاں دی تربیت دیو، بچیاں نو تین چیزاں سکھاؤ۔ عرض کیتی حضور تین چیزاں کیڑیاں نے؟ آپ نے فرمایا پہلی چیز حب نبیکم، اپنے نبی دی محبت سکھاؤ، بچیاں نو اپنے نبی دی محبت سکھاؤ۔ وحب اہل بیتی، فرمایا کہ میرے اہل بیت دی محبت سکھاؤ، اہل بیت دی محبت سکھاؤ، اہل بیت دا حبدار بناؤ۔ تیسری شے فرمایا وتلاوت القرآن، اپنے بچوں نو قرآن پاک بھی پڑھاؤ، قرآن پاک دی تعلیم ہی دیو۔ معلوم ہویا کہ اہل بیت اور قرآن پاک، رسول اللہ نے فرمایا قیامت والے دن حوض کوثر تے یہ دونوں کٹھے میرے کول ہون گے، قرآن اور اہل بیت یہ دونوں کٹھے ہو گئے حوض کوثر تے قیامت والے دن میرے نام کول ہون گے۔ معلوم ہویا کہ جتے قرآن ہے اوتے اہل بیت نے، جتے اہل بیت نے اوتھے قرآن ہے جی۔ تو لہذا اے اہل بیت دی محبت کا ذکر کیتا احادیث دی روشنی دے اندر، فرمان مصطفیٰ دی روشنی دے اندر کہ اہل بیت دی کنی شان ہے، اہل بیت دا کننا مقام ہے، کننا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو اہل بیت دی پکی سچی سچی حقی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سن کے مینوں تانوں سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔